ya ngibizela umhlangano ngifuna ningilekelele sihlele i-surprise party yami ngithi ngiyazala mhla ka-1 January so so ngiyacela ke ningilekelele ngikhathele ukungabi nayo iphathi sengineminyaka engaphezulu ka-40 angikaze ngibe nephathi nje i-birthday nje kuthiwa ngiyazalwa so ngicela ningilekelela ufuna ukulekelela ngakuphi wena mhlawumbe kupho osukwenzile ukuyihlela phela ngithi bangizoqala ngiyihlele ukuyihlela ngifuna ukuyihlela i-surprise party yami ngifuna ibe sezingeni ngifuna ibe ne-stretch tent naleli bhayibhande leli yabo le mnqwambo lo ofakwa la yabo lo mnqwambo lo ngathi omakhosi futhi ngifuna 2 uyibona isangoma sesofa esawuthi nami ngifuna 2 happy birthday kade nginganayo ibirthday yini okunye phela sibuza wena ukuthi usunani yini ikuphi osunakho unento engakanani wena ukuze sikwazi nathi angamema abantu sahlale umsebenzi omkhulu angamema abantu angakenzi lutho and please ngicela mangabe anti abantu ngizomenyelwa yini ngoba i-surprise party yami mama please mina ngikhathi nimeme wonke umuntu iyaqhatha indaba ye-surprise party so sebethi abantu awubamema ngathi nawe ubungazi njengoba nami ngizobe ngazi nje ukuthi ngine party surprise njengoba nami ngizobe ngingazi ukuthi ngine surprise party kuzofanele ukuthi ningisize nimeme bonke ningangikhathi nabantu yabo so nihleleke ngendlela yakhe surprise party yami umhla ka-1 January ekseni nje isikhathi esiright ngicane uba ngeke phela ibe sebusuku letho kuhle ngoba u10 ekseni ngoba umhla ka-1 usuku olusuke lubhizi mangingathi u2 ntambama abantu bazobe sebe neindlela zabo abanye bebhizi abanye sebedakiwe so ngicela ukuthi ibe sekuseni ngo10 njengomnyazo ephatha izipho uyayidinga noma mhlawumbe hawu maye izipho ngiyayidinga phela ngifuna mase ngimukela izipho sengikhuluma ngifuna ukukhuluma ngize ukukhala ngizoqala nje kusathiwa surprise cela ningihlelele umuntu okuyena ozongididisa mangabe nibona ukuthi uKhumalo mhlawumbe ngizofuna ngikhulume noKhumalo uyena ofuna ngithathe uKhumalo ahambe nami ngidideke mina ukuthi siyapi uthola ukuthi mina ngisafuni manje ngifuna ukuya ekhaya ngoba usuku lwami lokuzalwa uKhumalo lokho ngishontsale kodwa ngibone mina lokho receive ucingo kade kufona uMampanzi ethi awuqala umdidise kancane asikaqedi lapho i-stretch check singaphephuki umuntu wekhekha akasalidilivile ngesikhathi ngifuna leyo nto nje ngifuna kube busy sekuyaba ke sesiyafika ke ngingene bese kuduma surprise iki makuduma surprise into engizoyithuka ngoze ngikhale yabo Themba ngoze ngikhale wena ngani yami ke ngifuna umduduze ukuthi baba thola mase ngibuka indawo itende ngifuna ukuthi ngikhulume lesi singisi esithi you didn't have to do it guys oh guys no you didn't have to yeah you didn't have to bese ke ngikhipha ama present ke seniyawabeka ke lana sekuthiwa ngikhulume yabo uqala uyihlele manje phela surprise party anganiyo ngiyangitshela ukuthi izohamba kanjani surprise party yami mina ngifuna ningifihlele ngifuna ukuyihlela kahle nje yonke into ngifihlele ngifuna ukuyihlela i-surprise party yami January 1 ngiyazalwa i-surprise party ivenue ngisazobona phela ivenue ezongiconvince ezokwenza ukuthi phela ngifuni nami ukuhlela ivenue ukuthi mase kuthiwa ngiye khona nginqabe mhlambe yabona kuzokuba indawo oyithandayo ngifuna kube indawo engiyithandayo akufune kuphela kube ivenue nami engizothi mase kuthiwa ngiye khona uthothi mina sengiyanqaba sekunzima ukungiconvince ukuthi ngiye khona ngifuna kube indawo engizovuma ukuya kuyona uthola ukuthi nama ngizokunaka sekuyaba ngiyafika ngixakeke kodwa mangithi ngiyafika akukho umuntu egcikini kuthulekile nje kuthecwe kanti abantu bonke bacashe endlini uthi we surprise ngijabuleke ngikhale la into engizoyikhala into engiyobe ngiyikhala lapho ngoke ngihluleke ngisho ukuthula inkulumo yosuku hayi kanti park hayi socasha othi anniversary socasha kanti park no casha kanti ngifuna ukuyihlela ngendlela ukuthi nginganigqilazi nani emihle mntanami uyafuna ukuba esinye seyikhuluma ngifuna ngikhulume abantu abami nikhulume mngami ukhulume lapha
izobe inkulu le nto izobe inkulu abantu engizobe ngibamemile sesibonga sithi siyabonga ukubambisana naye umnikazi wephathi nokubambisana naye. Imina okufune ngisho njalo imina okufune ngithi ngibonga nje ukubambisana abebengilekelela ngihlela kube kwathi noma kunzima kokunye Khumalo engicelile ukuthi ngimcelile akangididise. ngibonga ukuthi nomngani wami uKhumalo ngiyambonga ukuthi nje uwenzile umsebenzi ebade simcelele wona bengingamthembi bengithi uzophunyuka ngitshele So please guys, right, phelile kumhlangano bekuyilokho ngizophinda futhi ngibize omnye umhlangano mhlambe ngomhla ka-15 December sesibuka ukuthi how far are we with the arrangements, stretch tent, amabhandi ngingenzela abe u2 amabhandi afa la ngifuna ukunqwamba abe u2 Sobona kasithembela oyiziqo. Hawu ngani mangagqoka iziqo zakho nje mangagqoka amajazi nje ngibe mayika ngigqoka amajazi lapha sengihleli phambi kwekhekhe Siyaphinde ngomhlobo. uyabona iphathi engizoyi-enjoy ile yokubona abantu befika ngithi hayibonawe hey ngambulala umuntu Ayibona wena ubumtshelile ngayizo. ngithi hayibonawe hayibo uyazi ungambulala umuntu awusangitsheli izolo ukuthi sizobonana namhlanje kube lokho nje yeah